Iopa pene hoe. Te tau arhei e te paieti o Iopa, e te hamani ino o tatanira. Te whenuara o uta te ho et ata, o Iopa te oa, et ata parautia e te paieti, e te mataur a i te atua, e te wharuer a i te ino. E whanau mai rā na pu e tamar i tamarua to ohitu, e na tamahine to otoru. E wana pu e tau a e hitu tautania i te mamue, e tero tautani tamera, e ho e tautani pua atoro, e paihanere ate ni ufa, e te utu awharet ata e rawer hei. Hau atura oia i te hei i to te hiti au te rā atuara. E peu mau ho i nā taua pu e tamar i nānara, e wha amur am af et ira, o te atau tōna ramhana whanau a e atia e rātaura. E wat ia tura rātou i taua nā tuahine no rātou to otorura, e haere mai e amu, e inu ho i rātou atuara. E hopea era nā mahana amur am ara, wat ia tura Iopa e tāma ia rātou. E wat ia era oia i te poipoirua, e wahopo i te tutia, e hopea era nā tamar i nānara. Tēnā ora ho i Iopa, penea e wahara taua mol tamar i na unei, e wawha ina ho i tō rātou a au i te atua. Ina rira ho i Iopa i te mau mhana atuara. E taia era i te ho e mhana, ia haere mai te mau tamari i a te atua, e wha i te ia rātou i ho i te aro o Yehova, te irutu atua maira tatani ia rātou. Waparo atura Yehova ia tatani, mai hea mai oe. Waparo maira tatani ia Yehova na o maira. Mai tō uha a ti haere a e te haere noar a i ai te whenua nei. Waparo atura Yehova ia tatani, wahi ua nei o i ta utawini ia Iopa. Ai taho i ona e whaito i ni ai te whenua nei, e te ata parautia e te paieti, e te mataur ai te atua, e te wharuer ai te ino. Waparo maira tatani ia Yehova na o maira, e mat onoa nei Iopa i te atua. E ere ane te iauahia o ia e oe, e tōna atuara whare, e tāna atuara mau tau atua e atinoa e. Waha amait e hia e oe tāna ohipa i rawe, e warahei tāna taua i te whenua nei. Nan ono aturara i tō rima, e rawe atu ai i tāna e ia paurua. E wha ino oia ia oe i mua i tō aro i reira. Wa parau atura Yehova ia tatani, inaha tāna atuara mo taua te tō rima ia, e ahara tō rima e rawe no atu ianai ho. Rewa atura tatani mai te aro atu o Yehova. E teia era i te ho emhana, te amura tāna mo tamar i tamaroa, e te mo tamar i tamahine i te maa. E te inura i te waina i te whare o tō rato tuana. Te vea maira ia Iopa, na o maira te aro teira te mo pua atoro, e te amonoara te mo ate niuwha i te maa i piha ai hora. Waharu noa maira te ati tepa ia ratou, e wapohe te mo taata api i tairihia i te oe, e o wawan ai te iora mai, i haere mai au e wha i te ia oe. Te paronoara oia, te haere maira te tei, na o maira, wa maairi maira te wira no te rei mai. Amatura te mo mamue, poi hora hoi te mo tawini, e o wawan anei te ora mai e wha i te ia oe. Te paronoara oia, wa haere maira te tei, na o maira, wa whaat ai hora te taratai o i nā pupu e toru, e waharu i hora i te mo tamera, e riro atura, e wa tairihia te mo tata api i te oe. E o wawan anei te iora mai, i haere mai au e wha i te ia oe. E te paronoara oia, wa haere maira te tei, na o maira, te amura tō mau tamar i tamaroa, e tō mau tamahine i te maa. E te inura i te waina, i roto i te whare o tō rātou tuana. E inaha o te mata ei u ana maira nā nia mai i te mete para, mau maira i nā poro e maha o te whareira. Mairi hora i ai taua mau ata apira e pohei hora. E o wawan anei te ora mai,
I haere mai au e wha i te ia oe. Wati amaira iopa I nia. E wahaha I tona ahu. E wahahu I tana upo. E waha amairi hora I raro I te repo. Wa haamori I te atua. Wa nā oa era. I haere whauf a ore noa mai au mai roto I te opu o tau me tua maine. E te hoi whauf a ore noa nei a vau I reira. Na Yehova I horu a mai. E na Yehova I rawe mai. Ia amait e hia te oa o Yehova. Aore iopa I harahia I taua mau mea atua nei. E aore hoi I whaahapa I te atua. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.